Otkrite život nordijskih zemalja u posljednjih 500 godina u Nordijskom muzeju, najvećem švedskom muzeju kulturne istorije. Smeštena na ostrvu Djurgården u centru Stokholma, veličanstvena zgrada muzeja je jedna od pravih znamenitosti Stokholma i sama po sebi vredi posete. Otkrite razne izložbe o modi i tekstilu. Nameštaju i interijeru. Porcelanu i stolovima. Narodnoj umetnosti. Nakitu. Trendovima i tradiciji. Postoji i posebna izložba o jedinom domorodačkom narodu u Švedskoj, Samima. Zbirka Sami predmeta Nordijskog muzeja sastoji se od prilike 8440 predmeta. Također ne propustite aktuelnu izložbu u glavnoj sali Artik, dok se led topi, koja je izgrađena unutar gigantske ledene pukotine. Muzejska prodavnica nudi moderne i klasične proizvode za stare i mlade, a restoran služi tradicionalnu švedsku hranu i grickalice. Dostupni audio vodiči su na švedskom, engleskom, finskom, samiju, nemačkom, ruskom, francuskom, italijanskom, španskom, kineskom, arapskom i lakom švedskom. Karta za Nordijski muzej košta 13 evra. Ne zaboravite da lajkujete. Napišite mi u komentarima šta biste voljeli da vidite u sljedećem videu. I naravno, subscribeujte. Vidimo se. Ostanite uz moj YouTube kanal.